Asli betan. Saya udah kade, mau kopi tadi bawa kade ya. Orang mau benda buah kan? Berhaji.
sih. Basta. Nyenek nyenon pak mat. Nyenon. Iya lah. Atau pokok ini. Nyenon nih. Ini Cuma besar. Besar. wah pokok. Jangan jangan bisa. Oh, jawaban. Murah nih. Ya gede amat sih. Kumar dia jalan tek main mapit borong. Oh. Jangan jangan mau gede. Kajingnya nani kak? Mana? Dia yang nyanyi mah ya. Lima bosnya. Boga aja bawa. Jadi amat. Wih, atau mending kena sakalian gede daripada letik mah pada. Lamun letik kena kudu nungguanan. Keliman tehnya. Di Keliman teh ya, kena terkena sompang. Ini malan. Ganjal gitu.
Ngan kali ya rokok ini plat merah ya, kemudian plat kuning ya.